Da li ste znali da konzumiranje boba pomaže u sprečavanju nastanka osteoporoze? Ako ovo niste znali do sada, ostanite sa mnom da čujete i ostala lekovita svojstva boba. A vi pratite kanal. Bob je mahunarka, baš kao i grašak, koja se koristi širom sveta već oko 5000 godina i pominjan je u raznim pričama i bajkama, što me dovodi do toga da princezu možda nije žuljao grašak, već bob, pošto je veći i čvršći. Ali na stranu sa tim, lekovita svojstva boba su višestruka jer sadrži proteine, flavonoide, mangan, bakar, magnezijum, cink, kalijum, vitamin B1, gvožđe i biljna vlakna. Došlo se do saznanja da je zbog prisustva aminokiseline L-dopa, koja kada se unese u organizam ulazi u sastav dopamina i aktivira ga, deluje na smanjenje simptoma parkinsonizma, a ako se naravno koristi redovno u ishrani. Otkriveno je i njegovo učešće u sprečavanju i lečenju Alzheimerove bolesti jer čuva acetilholin u mozgu. Inače, i dopamin i acetilholin su neurotransmiteri. Bob sadrži antioksidante, pa podiže imunitet na taj način. Prisustvo gvožđa deluje na sprečavanje anemije tako što omogućava normalni prenos kiseonika putem hemoglobina u organizmu. Prisustvo mangana i bakra utiče na povećanje i održanje gustine kostiju, posebno u periodu meno- i postmenopauze kod žena. Takođe, tu su i flavonoidi koji svoj pozitivan efekat posebno iskazuju u vidu održanja zdrave trudnoće i zdravog razvoja ploda. Osim toga, kalijum i magnezijum regulišu krvni pritisak, zapravo ga snižavaju jer relaksiraju zidove krvnih sudova. I tu su i biljna vlakna koje regulišu rad creva i utiču na regulaciju nivoa holesterola, kao i varenje glukoze, odnosno održavanje njenog nivoa, što je posebno bitno kod dijabetičara. Kao što znate, sada ima zamena za bob koje su praktično istog ukusa kao i on, kada se skuvaju naravno, ali to ne može da zameni njegovo lekovito dejstvo. Zato, hajde da naš manjak vremena ne utiče da polako zaboravljamo bilje našeg podneblja i da shvatimo da ono što je lakše nije uvek i bolje, naravno ni zdravije. Jer svaki naš dodir sa biljkama na bilo koji način nas čini jedan korak bližim prirodi, a samim tim i jedan korak bližim samim sebi. Nadam se da vam se svideo današnji video, lajkujte, zapratite, delite i komentarišite slobodno. Recite šta biste voljeli da vidite i saznate u narednim videima. Do sledeće nedelje, živi i zdravi bili!